haje usanga mwacoza ariko badewe je nahenze ko ntuzi kandi sa neza mu maguru meze neza ariko cyane isanga ahantu hanze ntazi cyansanga ndi kumwe nahe nyine je sina nitaho nabonye mu journaliste turi kumwe ekarambaza bobo nibiki kuri ngaha nibiki man ni ibintu byambaye ko naje ndabura iyo ntubwendera ndihe niho najyane nabore bamahisumu byagenze gute ninjya nariye cyane nibagiye nje kujya cyasanga n'umukobwa yari hajya rusibazo ibi Yes 12 bakunzi batarasise op minister nibaze yuko mumeze neza ni wa mwanya ni ca gihe mwabonye yuko twamaze gushika mu bwami bwa tarasise op minister kubera yuko iyo bibaye ngombwa turaja kuri tele undi mwanya bigasaba yuko dukorera hafi yo mu rugo kugira ibintu bigende neza uno munsi dufise umutumire novuga yuko ni ikiganiro dufite uno mwanya ni nk'ico gushinga cenye se kuvuga ubutumwa kubera yuko ni nko gushinga intahe y'ivyamubaye ko kuba uribaza kuba waryamye ukisanga ahantu ukisanga mu bintu nawe ubwabo udashaka gutahura na cane bamwe bavuga ati aka gakino kari nk'ibintu byinshi ukisanga bagiye kukurimisha utazi na kimwe bamuzi kwizina Bobo gute safi umeze neza ndashima Bobo amakuru yawe kuva muri BAB TV ya makuru yanje kuva muri BAB n'abankurikirana zane mukeyo ndashimira nusanzwe uri mu YouTuber mugenzanje ukora utitangira itama kugira urabe yuko nawe ejo hari hico uwo kwimarira canke se ico wo marira abandi na cane gufasha nkuko Tarasise Hope Minister niyo ntego yacu gufasha Bobo usanzwe uri mu YouTuber muri kano gakino ka 257 inzigo y'inzirikira hanini iri mu aka gakino ngira uri kuragenda urayibona yego Bobo kwisanga ahantu nawe ubwawe utazi canke se kwisanga ahantu nawe ubwawe udatahura bamwe babifashe nka filme ariko kubera yuko ngira no narahaserutse je nashoboye kuvuga ati reality nivyo zagenze gute kugira bigende kurya hoho ujya mwana w'umukobwa mwari mwaryamanye canke babakoresheje hamwe kugira wumve yuko babaterura mushobore kuja hamwe bo de bwambere kwanza naravuga ico mvuga kamanze ndamutse abakunzi Tarasise Hope Minister bwambere ndabashimire gose mwebwe mu dukurikirana abakunzi ba Tarasise ebana imana bampezagira hama Jenny Bobo musanzwe munzi bamwe amahora kuri BAB so nabaje ikibazo cyo kuvuga ati none muri bya wabyifashemo gute mu gihe ubisanze hanze so giyo nibukijwe ibyambaye ko man Mengo wapi birambabaza do please kuko ni kibazo cyo kwisanga hanze wajyanye mu nzu mukisanga hanze kandi usa nabi bro jewe mu cyamake nanajyanye mu nzu kandi meze neza sinanywe inzoga jewe mwabizi sinwe inzoga simboregwa ariko kwisanga ndi hanze kandi waherutse uryamye je nahise ndyamye kandi nsa neza man ntujya musa nabi haje usanga mwacoza ariko badewe je nahenze ko ntuzi kandi sa neza mu maguru meze neza ariko cyane isanga ahantu hanze ntazi cyansanga ndi kumwe nahe nyine je sina nitaho nabonye mu journaliste turi kumwe ekarambaza bobo nibiki kuri ngaha nibiki man ni ibintu byambaye ko naje ndabura iyo ntubwendera ndihe niho najyane nabore bamahisumu byagenze gute ninjya nariye cyane nibagiye nje kujya cyasanga n'umukobwa yari hajya rusibazo ibi ariko je cyane ari wari umuziho wapi jese ni yapfa byukuri ariko kibazo cyagiye kuntangaza nuko nisanze mfise isuka mfise ibintu by'ibipfu hose mu maso nsanga journaliste turi kumwe navuga hele journaliste nani akora ku nyishu med tavuga man nibiki mwankoreye muhanzanye gute rero ni kibazo
nahuye naco iyo ndiko nacyumvira numva ati wapi nacyumvuga none ntamwe kwemera namba ari byambaye atari ibintu banywesheje abarozi barahari ariko mu izina rya Yesu ndavuze aka karimi kandi naba bankora karimi kandi namamvuga ndondera amakuru yanjye ndavuze mu izina rya Yesu mugiye kunsinda ubu ngiye gufata amasengesho buri wa kane. Urumva bivuze yuko wahora udasenga? Papa jewe najyama nk'izombi ariko ubu murakubwiza ukuri buri wa kane mashira amasengesho. Koma nsindi imbaga zose zabo bakinze baba badutora mwijoro bose mu izina rya Yesu. Bobo uramaze gutogwa, ese bagutoye hari mu gitondo byagenze bo bakubwira ngo byagenze gute kugira bakumenye? Jewe rero nshakembaza hari 12 mu cyabuca hari mu cyabuca. Jewe rero kina wende ko no journalist namubaza imeze gute kwe kwanza kugize ngavye kenze gute avuga ati man je naje nje gukoresha iganiro nko twayipanze uzoza ku biro kugira ngo tuyage bo aje aba barambura arabaza aho dukorana my love ni nawe nyine yasanze hajya huguruye rero urabijya kushangaza huguruye bro nani hari na biro avuga ati je naje nibaza ko imisi yose kwa matuza dusanga huguruye twatuze kwa jyane rero aha mubwembe wacu atuze kwa jyane ubu ntuze ya telefone iri mu nzu kira kintu kiri mu nzu ararindira avuga ati kandindire bararindira kingo bahindu wazinike mu gasporo waze labda yo bari hanze bari umuntu arinde kintu cisa akirinde kintu cisa arambura ntasha avuga ati man jewe mwanda bivemo ndagiye muza kumubwira ko nari naje kumuraba yanze ariko aragenda pita ndaje kumenyekana hamwe n'ivyiza. Ndashimiye abantu bamubwiye ati tuko tubona abantu babiri ariko harimo Bobo umujournaliste nibo numva babonye bamujana ko baramunzi ko umujournaliste bagize ati ni mugenza twabonye Bobo ari hajya rero sinzi ari kararima n'ubu gatondo asa nabi twagerageje kumuvugisha byanze ibyo byose byo sinamenya maniyo je na atonsutse ko namayansutse ko amazi namagize ne yambwiye ngo yansutse ko amazi n'ubwenge bwagarutse je nzi ko niryamye. Bobo urabona aka gakino ka 257 karimwo ibisanga canke se karimwo ibintu bigiye bitandukanye kuri babandi babona iyo ibintu bidushikiye bakavuga ati nubeshi canke bakavuga ati ivyo onye no kwirondera ama views bo babwiye iki? Bo man tena keshi kino ndakarimwo ariko mwambwira abantu bogi ikintu kikubayeko ntucumenya kuvuga ati ebandi ikintu kiraho canke kiba man abarozi bari jibi byambayeko navumva ngo amaviwazi abantu bapararondera Jesse no ndamaviwazi kuntu nk'ibyo bro jewe pfuma ndondera viwazi nkavuga ati bantu dukore ikiganiro nkarondera abantu b'inkuru zimbaho bazi sawa zukuri ibintu byambaye kandi ndere kuba kuri jewe ariko ndiko nanda amaviwazi nikiganiro bagenda barabe nabaragishize ko nena mu bujiji ibintu bireke ndetse ngo ibintu byo kwitangaza byambaye ko mugabo bireke ariko abatubere nkuko ndiyizi naje naronza kanu ko nkubita ku muntu ebana nagomba urire ndagashirako so mugabo ibintu byambaye ko ni la verite. Bobo dusanzwe tukuzi mu mwuga wo gukina amareresi abayutubere benshi uno munsi bafashe kuja kuri microphone bafata no kuja muri filme rimwe na rimwe ntaho ubisa bisana ivyo bintu byawe no kuba wari kurakina filme no ari gukina filme ni ibintu biza arukuri so ego koko ubu ndakina filme nsanzwe nkina filme kandi nkaba n'umutubere n'umujournaliste ariko byukuri biteje si filme yo kawe filme no koze iganya ngati no abantu muvuge byinshi yambaye ko ni filme ntituzokumve ngo urumva ngo mutubabarire yari filme wamaze kuba wahabuye abantu canke se abantu wabubatsemo yuko ufite ikibazo kubera ko abantu badukurikirana n'incabwenge cyane n'incabwenge ni nayo mpamvu ndakubwira ati ejo ntituze twumva ati ngo yani mutekane yari filme kubera yuko bama babigize benshi. Ese ico kintu kuri Bobo ntikizigera kiha? No ikintu nakubwira bro jewe nkuko nakubwiye ni ibintu byawe ni true story ndetse noje ngaha kuvuga ibintu nk'ibari filme so ibintu byambaye ko ibintu byantangaje kuva mvuka ni ryambere jewe njyama
nisanga ndi twongera tugenda turangiza kubera yuko na cyane cyane urabizi ubu unye regideze yacu ntirikira tworohereza Bobo filme ivuze iki kuri wewe twongera tuvuga ata akantu kanyuma turangiza dusezera abakunzi ba Tarasisi Opumenista filme kuri jewe mu cyamake ingene ndayita filme ndayita ni maisha mu buzima tubayemo niyo filme abantu ndamarabye abantu ngo udoma ngo kambira se filme kumbe situna ni reality n'ubuzima tubayemo filme burya ari umuntu filme kuri ahantu umuntu yarihebuye umuntu yabuze ibyabura umuntu yaragize ibibazo cyaruguru yabuze aradi filme ngo kumbe hari ubuzima imbere y'ibyo kumbe hari kumara kwihangana bibibaye kumbe filme rero n'ubuzima rero nico gituma filme Jake nkunda yita mu ncamake filme ni ikintu cyubaka umuntu kikamukura kikamusha yes bakunzi ba Tarasisi Opumenista nibaze yuko twabanye neza amatara ntakaratworohereza amatara ntiyatworohereje niyo mpamvu muriko murabibona bigenda uko nibaze yuko twabanye neza Bobo sezera abakunzi ba Tarasisi Opumenista dutera tubangura okay bakunzi ba Tarasisi Opumenista ndabasezeye nongira ndabifuriza kugira aho muba mwubahwe Bobo thanks sana okay thanks nibaze ko n'undi munsi zo guhamagara uzanyita yes ndabakunda cyane bakunzi ba Tarasisi Opumenista mbere ni heza ya ndabatumira kugira subscribe share comment n'ibindi bigiye bitandukanye ciao ciao